Vanoi muntin le gamtina cheng ku kicha te zo si nihla lam thu so asi som leng chenala ngai khom ki dingin na bon cha win lem na hi che uvi tun tunia dinga ki gong thu so ho anangai khom ki taw hite thu so thumakai Olha ni sim thum kumsang ni le som ni lenga kangui pos Dimapur a Amy counter ki hongta gale tol a zokal Dimapur muna Amy wingers hodia booking counter ki che set ana lo zi chun ha sat na tampi zong ana in hizi chun Amy wingers society hon booking counter atum be a ding dei sa ana hi zi chun ANTA lamkai pule ANTA lamkai pule golhang lemboy Eli Stephen Panla Nazalin ISBT Purana Bazar Dimapur muna bedside booking counter thali khat adia Amy ho holchi tolchi chule thille lo ki thotto theina din counter hondo in tan hi hize chun Dimapur a kon inlam KPI sapormei na le motbunglam zonding hon Amy counter Amy gari a ilam thla thejingo a hitai details contact Eli Stephen contact number 8837487417 KMC Lampi Zong Kunlei Construction Committee in Song Anasun Panun Asilai Ho Zong Anasim Paun Pachat a le zingun hi Aban bana ahin bol ule National Highway Hungbang inte kinep min hi la lam taw ho ka awang vutwai khu atam in adang wang atampoi lampi pam awa thing ulo ule lampi pam iwa thing lo ule daitu akona lampi chenoma hiwa akit ding ahitan lampi akiwa thing loi lo le kho le ta joint declaration olha nisim thum kumsang ni le som ni lenga Molkom Bazar botle aba kai Bolkon Bazar Women Union chele Molkom Bazar Youth Club in thangsung mi pi ding le gamkai sunga sumkol veina lampanga khanto ma sumkol veina lampanga khanto ma chal umbe theina dingin umbe theina dingel kho na zalin COVID-19 zi a anachi zom theita lo Wednesday Bazar ni kho anaki bozi chu atha be a bol kit ta dingin ki phatsa na akinei to hlonin thangsung mi pi zo se headingin kholang sapna ahung ki ne ye ani kho hi every Monday zo hita ding ahidan thangsung mi pi ten I head divin zong pondo na ahung ki ne ye chule hichi to gun hung ki ne hi gamkai sung mi pi te ngel kho na a ki gong ahi to hlona mi pi ten igel kho chewa ito so jing divin zong timna ahung ki ne ye Bazar masapen hi ahung thlungding olha nisim gate kumsang ni le som ni lenga Monday ni khole ki panding ahitai Dr. T Lun Kim le Dr. T.S. Haukip Dr. T Lun Kim in kuki namna tongdinga Dr. T.S. Haukip anakona 2006 2009 2017 le 2019 a anakozing tuchung 2025 kuma Kim presidential candidate dinga ahung ki sa to kilhon a Dr. T Lun Kim koma hepa kumtampi nei natip jingna chu tunin wang ka kisatai ti a ki phona anei na le Dr. T Lun Kimin ataw pi na Kuki Reformation Forum KREF More Police akon mi pi hetsa zanhi apat chun More Police Traffic Control ho akona gari nyaw tol hon helmet eki khu che diule document lingse na ain ki posing diu ti awareness anei bandawi That 15 December zawa pana koi tabang helmet ki khulo le gari lekha ki dupta anei lo le chalan fine ahin la pan diu hitai chule chapang akum thinglo gari tolzong ahin mat pan diu hitai hiji chun more le akim vel a cheng hon hiji thupi hi init so ke divin more traffic police ho akonin hesa anale timna ahin ne uvi kumhe kon hi gari accident zong atam in hiji chun akoi koi in given na dia agun ho hi izu ule e hodinga phachom ta hi JF7 press release olha ne simkhat kumsang ni le som ni lenga a public meeting nei ding anekiti chu olha ni simli kumsang ni le som ni lenga ni khole kuki nampi np KNI mipin ki bolding ai tai ti a aneki so chu KNO UPF le lamkai chomchom a ko na nge na a zein hingbung kim election 2025 ki boldan betla phot ding tin joint forum JF7 program aneki gung chu vo chon postpone aneki boltai to chain only hung ki so kit ding a hi issue by Information and Publicity JF7 hon nomo sa ana to phone ke ho forum sagi JF7 member ho hi chapang khat cha lo hil ka hi win member ho hi kum 30 to 70 ki ka angen
pensioner loi, graduate loi, postgraduate loi, evangelist le pastor loi ba aban a lagaw mi nampi adinga mitlilo nga tawngen kahive hitabang forum segi members hon meeting resolution dungzuya kibolzo se Dr. T.S. Haukip sumin set na dinga Dr. T.S. Haukip in ngay dam atum lawle na do kiban zamlaw ding ti a ZF70 in kabol sa akiti sa a ngay dam kitum sa atete wang hi Kuki Society a tudi tuta inmun anay lo hotchen na ahi no mo na sang pen ZF7 Constitution forums KREF UKF KEOC WKZIC KZPW KYF TTC hon kahing pong inahi SD Lalpu Kipgen Chairman ZF7 KREF SD Reverend C. Haukip Chaplain ZF7 KZPW SD Thangpi Simte Professional ZF7 WKZIC Sangai Festival a Sumang Lila Party ho Tingnoi Kiloi Hom 5G Z5 hon Kumkhat Sunga Banbol Chau Stol Hongzhou Sele Sangai Festival a Panla Se December 10 ka ngay dam akitum na ule action la ading thu segu gal hong ki pat na thu alim le e san hon e bol dan u kinoi se na chungnung a hitai ti lamkai hon adi a people's representative hon na heim lu muta relief camp a kum hei mang ding zong tampi gen thai atho u neu khat ki thopi hi zong leu chun nagabil thai be u hilawham inam o boy na hi MLA hi hen local akon mi pi lam kai dinga ki go chan in thingnoi ho ikison pi se u a hi pen in hi chitabang ho hi paila phat a hi tai achuti lo le SATT hi utin muzong leu hen ama ho noi za eum tho tho diu a hi ti na hi he ho se a hi mi kham chunga sumseng lo in zong ka kai kai thei ubeti muchi hi adungwa jing chu a hi khai e kha phan hita 34 Dalalte Award 2025 Young Achiever Award in Chibdibel Award Thado Kuki Community Adin Gospel da sa themin thang ta ami sling boy kim allies boy kim how kip chu award soundin tun aizol copy analung tan hi lalte award hi nisimli December kum sang ni le som ni langa le Dorpui Multi-Purpose Center mun a umdi a hi ama album het thading chu wa choi chimpongi 1 and 2 a hi pathin wa choi la asa ana anei pa pathinim phathei bo intin maban a hin kho azom mapui jing ta hen congratulations to Miss Klingboy Kim Allies Boy Kim Haukip MAOIST Tingnoi ho 2026 le surrender bolding dia KISEI thoso ki mudan in MAOIST Tingnoi ho kumkit February hasunga abon chawa government anga surrender ki bolgam diu hitai tin KISEI kumkit le MAOIST Tingnoi ho hi subei su umang hitading hi tin thoso chun asei ahin anunggel u hi ahung ki khel kit man diu ti hi ginchat hi tu din muna hi government anga anisi pha si a MAOIST Tingnoi ho hi surrender ki bol ahin tu din muna hi government ho anga nisi pha si a hi MAOIST Tingnoi ho hi surrender ki bolzing o hi vin hi azi jo government na to thil gon dan hi India pompi Tingnoi zo se hi su bei su mangding ti hi ama ho to gon thupi pen chu a hitai ga het heidin NSCNIM zong chubang North East kam kai sungadia amin an phau chu tun group somni wal ana umdo tan ZUF chile fiction adang dang ahin bol do over imalo ahin so do a hitai nam khat chu tha ha ding kipum khat na ding chu adai lo u ahi asu hian over ama ho le ama ho sung ka a kina akibau a sa ji ubin sa ji uwa India hin ama thunoiza sa jingding ti hi atup thupi pen hi Office of the Election Commission Kuki in P 2025 all hanisim thumkum sang ni le som ni lenga Kuki in P term 2022 up 2025 abeita to kilhonin tun Kuki in P executives hole anoya Kim Department lamkai hozo se subei ahitai NP lamkai tha ding zong ni kholi December kumsang ni le som ni lenga le hlenna umding ahi NP lamkai tha umdo to kisaya po si heads azang khong sayin Kim caretaker president mo po na ala ading ahitai tin nami pi heading in kahin phong do we so hi chan akichai tai thu so aba nang ai khom getting in lim ne hi chi we to so hin ngai zo se na bon chavin stay safe and stay blessed